Toi whaatalofa tol whaapoponga o talafo male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Pena o le tasi le vainu suong malia e pei o le iputi po le ipukofe i aso taitasi e whaatuputup la ia i lava tūlanga la matia mai le kānesa o le ate o le tangata e tu saima se sai le linga fou. O le tūlanga la matia e mawhaiano o tu lava le fitu valu pasene e tu saima sai le linga o se tasi o vaenga o le su enga. Na ilo ai lau su e ni whaamaumaunga mai le tele o whaala patupatonga e au whiele a onga mo seifua maloloina i Harvard. Mai iwa se fulu afe lima se lauma le whale i tō pao tina amata maitai. Wai le vao le lima se fulu ma le fitu se fulu iwa tau sanga le mātutua sa ilo ina o la tō whaamaumaunga i se umi e lata ile se fulu iwa tau sanga. Na awai tina amata maitai le polo kalame mo seifua maloloina o tina amata maitai ma o se enga mo le taimi umi na amataina le amatanga le vaitau le awhif se lau iwa sifulu. Safia ilo ele au e, pe Jesus o tanga i le vao le tau mafau vai inu sua malie, e pe o soda ma fruit chooses, ma le tūlanga la matia tele o le mau o le ate i le kānesa, e tu sama le fitu pasene o tamaita i sa le ipotia, e inu ina le tasi pe sile atu foi, ma le sifululua au nese, po le tolu se lau 5 mililita o vai inu sua malie i le aso. E lua se lau male 5 tamaita ina amata o na afio lanto wate le kānesa, ma o tamaita ina tau mawhaina ni vai sua malia te tasi, pe sile atu fo i le tele i le aso e tasi, sa fitu se fulu valu pasene, e tele atu waile tūlanga la matia o le ngase i le kānesa. Walata ina whaalua ina le tele o aso mai o whaia o ngā ua whaonga pe a fua i le tūlanga i māsani ai, mai e lawanisi a o ngā ua tele atu aso mai o whaonga ina, e silia mal se lau valu sifuru tolu wafe, leo whainga o aso mai o whaia o ngā ua whaonga i o mai le taimi nei o le nei tausanga, e pe ona whaalia i whaamaunga le mtanga luenga wa onga. Walata ina whaalua ina le whainu mera saia i le luafe sifuru iwa i le taimi whape nei, e tutongi a onga ni whaia o ngā le tū mau, e sui tūlanga i ala tō whaia o ngā tō mau, mai silia mal se lau fitus fultasi afe, leo whainga o aso, ma walunga atu nei lo le tausanga luafe sifuluiva, na ta walapulea o ngā tiri moana, wa tele atu tupe ua whaaluina, nai la la tō paketi whaala tausanga mo whaia o ngā le tō mau, Yesu tūlanga i ala tō whaia o ngā tō mau, o Februari, Mati, Aprila, Mame, o tu samal se lau ono sifulu pasene o la la tō paketi, sa whaanganga mo ia tūlanga, ua whaangaina e tutongi i whaia o ngā Yesu e atu e whaatumu i awanoa, mo taimile tō mau, ona o whaia o ngase, ai ai aso i le mawaini whaia o ngā. E to olima afe whasela u tolu sifulu 5 tangata whauna whaamaoni al COVID-19 i tutono New Zealand, pe ona whaailoa il mitanga luenga o seifua maloloina o whaamaumaunga i o le aso ana nafi. E to tolu se lau fitu sifulu fitu tangata o lo tau fia i whale mai, a o lo o a fia le COVID-19, e to ono lo tau fia i potu mo ngase ti ngā ina. Na whaasela fo i al mitanga luenga to sifulu 5 o tangata maliliu, a o lo o a fia le vairusi. O le to sifululu i la tauia na maliliu le masina nei, e to tolu na maliliu ya Perila Mame, e to lima i Okilani, to tolu i Northland, to lua i le Southern DHB, malita i to tasi mai Taranaki, Mid Central, Wellington, Canterbury, ma Canterbury i sauti, wasi iti atu nei i le afe tolu se lau fitu sifulfa, le au whainga o tangata maliliu mai le COVID sifuluiva, i to tonu o ni usila. O le awanoa le whaitau se lau whale mo Wellington, a wātanga tano no whamau totongi, pe a whaia se su ngai au nanga ia e le whaatu la whanoina, pe ona whaongai whale o ainga, po ole air bed and breakfast. E to saimu whinangalo whaali o nisi, o lo lato lango mawhisosoani i e le ni whale no whai, o le au nanga, e te tala atua i e tangata o lato whale no nofo mautotongi ni tangata malanga, o tau sue ni whale no nofo ai, e mawhaiona silia malito tasi, e no nofo whaatasi e whaonga aina ini vaenga o le whale, po o le whale atoa. E silia male valu se lau i tō ainga o whale nei, o lo whaonga aina le taimi nei, e te tōno le a ai o Wellington, wa whaititia mai le afe fit se lau, au le iai le wha mai, e au fiele silia male lua afe, i le ito malo atoa o Wellington. O le ono 15% o whale nei le ai o Wellington, o ni whale atoa o ainga, ai le onisi whale wha o popo i o lato lavalo toa, po ni poto taitasi, o le talito nunga o nisi o sui o le pule ngā noo, manisi o na ina mata upo mo tangata nuno wha maututongi, a wha amalusia tu la whanoi pei o tau o whainga wha pisinisi,
polisi mo ia au nanga pe o tau tongi fale tal malo o la fa opo ina ile numero fale no fo mau tongi po atole fa tau sanga tal mai le tai muli toilo il polisi ale pule nga no o Wellington ma o la to fa unga ile vai taimi e fainga ta tilo na sa ilia ila to fa au nanga le Airbnb pe tai e ye ni se suel pule nga no o le wala to fa ya nisi la sanga e fa atatau ile mata opo Safalia report ile asoana na fa pea o maliu se tanga senga seno o atul fale mai mero moi o kilani le sololo aina toyalu ona ole umele tai mina fa atali ai wa fayal fal mai pitopisia ni usila se su enga fa anatinati ile maliu ole tanga na o atu ile fal mai aina maliu mulmuliane ripotu monga senga setinga ina ise email ni fa o atu le one new se fa pea e mai se tanga fainga ngal fal mai na moli mawina se tasila tenga lu se tinana o atu va vea la solulo na nga le tinga o na ulu masato ya lu no le umyo na fa tali ise pe po fa matalanga ile wa na nafi na ta waile polisi le soifua maloloina Countess Manukau Dr. Pete Watson na toi fo ia tole tangata le fale mai ni nai to la mulmuliane o lo fa wo pia na fia ngai middle mo ma tu langa fainga ta ma o ma lunga level foi numero tangata yo ato ile fale mai ile tai milene o le tau sanga o lo so ina vave si manga le toi tu nga senga sel fale mai na toi suile pe po fa matalanga le polisili ina o te ele lima ile afiafi e fa pena maliu le tangata ile poto ngase tinga ina sata ona fa ile so enga masate lele afia ngolo na fai ai ile toto sali puti ai fale mai o mai tono ni usila le ma volumol foi numero e tangata na o atu fale mai inai va ya so tona ai ona ole covitis fluiva manga senga so le tau malulu Ola ale toi mo mia ina tangata malanga mai ni usila ni so enga mol covitis fluiva amatatu ile toi tasile minu tele to la sfumale lua ile pola so luas fulo yuni pe ona fa ilo ile min staff o mol taliato covitis fluiva Dr. Aisha Verol ile asoana nafi o saungale mule va fa ile suinga na ilo le tai misafa atulanga ina ifo fanga le malo i toi tala itua o yuni usila ele itele ni tangata ya afiel covitis fluiva isuinga o faya pe ona sauno le minsta sa ele ulwa ifofuanga ave se ele tuunga ile asotolus full tasio yulai etu samaleiva se fulu pasene o tangata malanga mai fafo e fayala to so engata itasi pe ata no uitono ni usila maina ole lua ile tolo pasene fa maoni ele virusi ma ele talitono ngor soifo maloloina ole ale si tia maulungal foi numero tangata mai fafo e o mai male virusi pe afatino le swinga pe ona sauno le minsta ole amata tu fo ile asona le to mo meina tangata mai fafo ia fa tali mo isia tunu e malanga iai ni toi pui ele mo mia fo ia na toi fa tu moina le pepa o le New Zealand Traveller Declaration wo fa itiel fa salanga mo le multa iol tu ngo toi pui i toa o le tunu o mai le fa fetala ile tasile a fetala Safalia le minister vai fafo Australia Penny Wong e yelenga luenga Australia faia o ia o le sui o le au ainga o le Pasifika na felo ia tol minister vai fafo New Zealand na ia mahuta ia Wong i Wellington ile asona nafi o le fololanga pale mia o malo e lua Jacinda Ardern ma Anthony Albanese ile vai asotalwai ila la felo inga o la si tia si tolanga folo so tanga ile va Australia ma New Zealand na fololola e Wong le anga lulu e fatasi malo e lua e mata upu ese fatitau le Pasifika na fa alia e Wong le tau le fayo senga luenga le suwinga le tau masata la no e winga le suwinga le malo Australia Italia i inei mata upu sa fa manino ala mata fayo ye au na fa mu peitai e au fo yo na fayo se awala fai pa angai mal Pasifika i mata tele e pe o le suwinga le tau male fa awa ona tama ni tulanga le tamao ainga salanga fo ile filo inga le mata o polisi Australia lima o tasio fe malanga inga le toi fa fo ifa malo simaye Australia New Zealand tangata ile titi pele fo ini pitanga ile atuno o fa silsila le Winstone Wallboards o se la company tele le Fletcher Building o la to mawani si pe pui fa popo o totono fale mo le au fa tau a matatu le masino yulai o le masino operilan fa le Fletcher Building safa te ia ila to le tele o mana onga mo le chip masafa ingata tele le au fa fale le sa ilinga nei o loa e iva 5% le tele le chip pore o kaina mafata wacho le Fletcher
Isipe po fa amatalang ile son na fuel company na wai umay o na lato fa ilo atu ya lato pa anga ole amawani si jeep fa apopoy fa suay na tumo ilato may limasino yung lai ole tayo na ile fa isipe ilo ingal Fletcher Simplicity mali asosialaw fa isial company ole Tala al polisili Ross Taylor ole lava pepa ile taimine ona ole mtuatile lava o ngalbenga faufali ole ufa anga solo. Wafali al faululung al faltupel B and said moso suenga Stephen Topless ono va aya New Zealand tulanga fa le tonol tama ay ngal fa ungol taw sangane pole amatangal taw sangal wafelu tolu na pa ule taw siya market yo fa taw ingal Wall Street ile asonga fua ay ole asona nafi e fito lima makana si itia pe fa au popo il faltupel federale ale United States of America la taw pa senetolo yo tupe o se si itanga pito mawalunga le siya nga tupulanga ay valu te si malilima pasene o si iti ay lalato tawol soifuanga ma o si itanga pito mawalunga le tal mali fase fulu taw sanga uatua nai ini usila o na ultulanga le mautonol maketi na avi siya ilifay wafi o tupe may pale niya tanga chay lato kiwi seva wapa upo il tamao ay nga ni usila te si malilua pasene o lao tili nga wae nga isi wana tupe mawumolon tamao ay nga itutono masina itolu e o may iamati na tawa tople sila le ni usila o fay numera yu faalia o le GDP o lo tawa tuwaya afiangal tamao ay nga ona ole Omicron mafaatulang nga muli fa ilo COVID-19 fulwiva ole ayay sisuwinga lelay masina itolwe o mayayuni ono ole na si itia may lilano mo ililano muli matoy titala iltamao ay nga ayelo na talitonunga wa afyanga mo nila wala ba ay si tayo mifakpenil taw sa nga asaw pero na sanol fa ululungos suengal faltupe ale BNC Wo chile tasile miliona la fa ingo toi pui le fulu wa mai ona fa ya mole atunu ma wana na fina patia ye ministal ma lole to langa wa ausia ma ol fa na ngai na ia fa wa wai pea ole taimine lo fa ngai au nangal sifo ma loloina malisi ti ole numera o tangata wa afia ifa mai o lo afia la to ma nava mai tasile miliona la fa ingo isitu yo lo wa no mole atunu na se siatul minister se formaloloina entolito ile Pacifica Family Health Group i Okilani ile asona na fie pati ptia ile miliona o tui ua maea o le tau sangatalwai lua tesimal tasi miliona tui pui ol fulu na whaongai na betai o se taimi samtoa mo umia ina ai na sauno lito wa moli mawina iniso fale ma ile tele o ngase e o lava i Wellington Canterbury ma Okilani o le mana onga le ministai na ia to tele nisi tangatayanga iato e fai tui pui o le fulu. Ita alonga, e ti mongal talal taulo valo ia molesto nai, le asol su enga siampino la kapisu pale vao le blues sa Okilani Mali Crusader sa kalai estete i Eden Park. Wa taulia uma pe paul falol talonga, ma lava no mole blues e manu malo ile la kapisu pa. Talo mai le tau sanga ilu afe male tolu, wa mai ona faalau lua au mole su enga siampini le aso tayao. Wala felo yele also Bowden Barrett, Miley Blues, ma Scott Barrett, leolo kapiteni na le Crusaders. Safsilingia Scott po fia o yele lango la matua, peita ina yatali e umanel talonga e manu malo o la matua aile o sesio la ua. Tala fo wia malisi ufonga le la umua, mole nei vaenga o le awa uli.